Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala tebibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ba'de ervakil eşşar ve emacil had ve hatiratil emtar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Xwedê hez bike roya Cuma pêşame êvarê niyeta rojî başlamış dike, meha Remezanê başlamış dike, terabih başlamış dikin. Ji ümmeta Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ra meha Remezanê kampanyekî, manevî kampanyekî pir mezin e. Di wê meha Remezanê da mukafatê pir mezin ji ümmeta Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ra hene. Zemanê hîva meha Remezanê derdikeve, dergah-ı cenneti tevve dibin, dergah-ı cehennemi tev kapat dibin, şeytan tevtini giridani, hatta ni meha Remezanê xilas be. Xuda emir dike, ji kiramın katibîna Xuda emir dike, melaiketê ku xêr û şerra dinivîse, Xuda emrî wan dike, dibe ümmeta Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ra, vê mehanê xetayê wana nenivîsin, sade xêra ji wan ra binivîsin. Ew ku qedrê meha Remezanê dizane, ew meha Remezanê hatina meha Remezanê miferreh dibe, ew di meha Remezanê da rojî digire, tabi eva kampanya, manevi kampanya hane tev ji wan re heye. Xuda Azze ve Celle zemanê nefs yaratmış kir, Xuda kirnekî nefsê, îmam Xuda nehanî. Nefsê ji Xuda ra got ezim tutûyî. Xuda Azze ve Celle çiqas bi agirê cehennemê da tirsandinê, da terbiyekirinê, nefsê terbiye hil neda. Sonê Xuda Azze ve Celle nefs bi birçîbûnê da terbiyekirinê, başê nefsê Xuda nas kir. Rojî girtin aynı zaman meriv pê nefsê terbiye dike, nefsê pê de terbiyekirinê. İnsanê ku birçî dikevine bîra meriv, birçî mû çiqa zor e, birçîbûnê meriv tîne bîra xwe. Ça bedena meriv, çeka meriv, wetî qirêj bigire, muhtacê bar temizlikê ve, bar temizbûnê ve, bar şuştenê ve. Ruhê meriv jî bi gunah leke digire, ruhê meriv jî bi gunah nebaş dibe. Meriv meha Remezanê da ruhê xwe temiz bike, ruhê xwe bide temizkirinê. Meha Remezanê da şeytan, gerçek şeytan tê girêdanê. Ama meha Remezanê da ewan însanê göreva şeytanê hildane, ew beredayne. Ew aynî göreva xwe dikin. Hevza xwe meriv ça şeytanê cin dike, şeytanı laîn dike, gere meriv heza xwe ji wan însanê ku meriv rê derdixin, riya nebaş pêşiya meriv dixin, dibin hevalê meriv di nebaşiyê da, nerindiyê da nahêlin meriv ji Xuda ra îbadet bike, nahêlin berê meriv tê keve Xuda, süreklî dikevin aram meriv Xuda, gere me hevza xwe ji wan însana bike. Vê mehan da kampanyê pir mezin ji ümmeta Resulullah ra hene. Bizê bike ege dünyayê da bêjin cikî hûn her rokî bixebtin Xwedayê ew însanê deh heb yêmiya bide we her kesê bireve here wira. Her kesê wira heya êvarê ber tavê bekire bike, yê bê ça hebe ez dewsa yêmiyekî deh yêmiye hildidim. Ama Xuda Azze ve Celle meha Remezanê da Xuda yekî deha dide meriv. Xuda yekî heftê de meriv. Xuda yekî hevsî de meriv. Herahî meha Remezanê nehatiye, gelek însanê tam manasîyle niyeta wan girtina meha Remezanê tune herahî nehatiye, an hava bahana aramış dike em nikare rojiyê bikirin. Tişta ku meriv nikar be tune, Xuda Qur'anê da bêje hûn gihîşne meha Remezanê, eger hûn nexweş nebin, eger mazeretekî şer'î ku rêj we ra hatibe dayînê tune be meha Remezanê hûn ê rojî bikirin. Xuda emir dike, emrê Xuda ye. Ê rojî dikire emrê Xuda pêk tîne. Ê rojî digire qulluk göreviya xwe pêk tîne. Ê rojî digire şertekî dînî İslamê pêk tîne. Rojî girtina meha Remezanê, roja meha Remezanê meriv kêfiye negire, meriv bixwe gunahê kebaîr e, normal guneh nîne, gunahê pir mezin in. Zemanê Hezretî Ebubekr radiyallahu teala anhu, xelayî çîbûna sahabî de bir çîbûneke mezin fena heyet bihalîya niha kete Medînê. Kete Medînê, herkes gumana wî got Hezretî Osman çûye Şamê sed heb deve şandiye Şamê, ê Şamê erzaq bîne, herkesî bekle wî erzaqî kir.
روکی جوابتان گو سد حبدوی حضرت عثمان هاتن شامی او سد دوه گنم خرمه موج بار کری بود وقتی هاتن زنگین مکی زنگین مدینه چقاس هبون زنگین مدینه چون جم حضرت عثمان گو تو زانی برشیبون چی بیه دوی دا مدینه دا ام هاتن توی اوی ticaret hani tekriye توی بدیمه امی کاری بدن تا ام بدن insana. Hazreti Osman gohune kare çıkas bidim goemi panu tek duda bidin te Hazreti Osman go da hazide ez de froşum. Goemi panu tek sisya bidin te go ed hazide de froşum. Go emi çara bidin te hatta benca çun. Hazreti Osman go naxir ed hazide de froşum. Tamamı tücari Medine gotin ya Osman gojvi ziyetir kuvveta menaşi. Em ancak karın viya bidin. Tu zani milleti Medine tev perişaniye de tev birşibuni de. Hazreti Osman go hujvi ziyetir ne kar penca ziyetir bidin go naxir. گو خدا چما یکی دهات دمه خدا یکی هفته دمه خدا یکی هفته دمه چما از نادم خدا چما از بدم و مذهب که صحابی پیغمبر علیه السلام چقاس فداکار بونش انسانا را اوانا بی رضا خدای بونه بی خدا چا رحمه لمب که خدای چا مبغفرینه امی چا عفو بون بی وی بونه işte یک جوان عفیا که مسلمان پیدگره یک ماه رمضانی ماه رمضانی boş terbaz nekin ماه رمضانی توبه استغفار بکن ماه رمضانی دا قمپانی پرمزن هنه جمعت رسولالله ماه رمضانی دا رحمت خودی پرد باره ماه رمضانی boş terbaz nekin Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu şeveki Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu millet herkes razı Hazreti Ömer kete nava Medine geriya çu berderi kara derbazı müzeke dengi giriyeti tam gudari kir tu sihat insan ji perabun müzeke dengi zarati zaru dikrini zaru dikrini jinek jî dibe de xweda bekî bibe hakim ara me û Hazreti Ömer da Hazreti Ömer padişahı me ye padişahı dini İslamiye emir müminine ka em birçîne çima tiştekî nademe Hazreti Ömer derî xis nego ez Hazreti Ömer'im گو چابیه تو بسیج حضرت عمر کی گو حضرت عمر شش مه میریم شاندیه حربی زارم برچینه زارم برشیبونان ران نازنی حضرت عمر گو که حضرت عمر سوجی و چتشما چه نگوته گو چاد به خلیفه me ça خبر اوج متونه حضرت عمر tepki göstermiş nekir fenan idareci neha fenan padişahı neha tu ça karşı mı dert kevi tu ça dikarijmi eleştirmiş peki na avana gerçek İslamiyet içi gotu bu terbiye hoca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ömer abu acele çu cihene torbek tice arker Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu torbek tice arker hene goş da pişta xwe hevali gotu ya Ömer emi hildin go honi anha dünyayı da hildin honi ahireti da günay mı bihildin tu hat hilda hani Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu girt ev ara dani mal ve mali hinek ar be hinek goş xisten nav agirda dadane çekir gazi zara kir zara bund Hazreti Ömer da zaru kenyan pişti ve Hazreti Ömer jenkera go vere roja kıyameti tu davad haqqe ki daha medki naki goçmatu ki go Hazreti Ömer'im jinik navçavi xes go terbiyesi go naxirte da haqqi xakir روزا قیامتی وقتی همشون حضور خدا تو سوزدیم تو زاری خدا آتشتکی نکن هنه حضور خدا دا نبیجن امبرچی بون حضرت عمر پادشاهی می بو خبر حضرت عمر می تو نبو هنده آتشتکی دکن ناکن جنکی گو ناخرم داو ناکن دوی اسنایدا حضرت علی تاوی عبدالله کری مسعودی در کتن هاتن حضرت عمر غازی حردا کرد گو هم ورم ببین شاهد روزا قیامتی هم ببین شاهد اوانا انسانی هانی از حلال کرمه دو حق کلمه ناکن دین اسلامی محترم جماعت دین اسلامی دین حقوق دین حقیه دین اسلامی دین مرحمت و شفقت دین اسلامی دین اسلامی دا که سری خوش حقی را برجیر کریه خودی او مزین کریه مها رمضانی امکانه کی پرمزنه مها رمضانی فرسنده کی پرمزنه مها رمضانی دا عفیا خدا پره مها رمضانی دا جوی مکافاتا مزن محروم نمینن جوی قامپانی محروم نبینن اگر بیجن جیکی دا ucuzluğa که انسان چت که سرای اوی مهی دا جی تک هم سرا عفو خدا
دوی مهیدا وقتی هم بخابتن هون روژی بگیرن هون چقاس ازیت ببینن خیره و اوقاس مزنه هون چقا برچی ببین زیده خیره و اوقاس مزنه نفسا خود تربیه بکن دوی مهیدا بگرتنا روژا مها رمضان نبین امن کار بکرن ایک و قوت ده خدای عز و جله چما اوان انسانی بری در روژا مها رمضان داد گرما هاوینی دا حیا ایواری ترپان دکشان چما وانات کارو بگرتا چما حتی ایواری ماکینی قولی ماکینا باددان دکارون بگرتانا چما انسانی نهاد بیم نکارن بگرن نکاربون تن نساده نفس و شیطان و خاپینه هراهی هون گنجن انسان نگره توی ساله کدن بگری زمان وره توی روژی بگری آرا تو کسی خدا دا anlaşma tüne ki çu vakt bimire kes pedinizane her خدا pedizane. فرسندی قاچرمیش نکن روژا مها رمضان روشی بگیرین جا عفو خدا جا مغفرت خدا جا غفران خدا جا رضا خدا بارا نمینن حتی ساله کدن بکی قبل فرسد نکده دستیمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات